Tabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mwerudende bashyikiriza amakuru atusoje abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku muyingamo wo kuri uyu munsi wa mbere w'indwi kwigenekerezo rya kabiri ruhuhuma 2026 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birarebera mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo ndetse tunarabe ibiri kugenda bitangazwa muri aka karere. Turazaho kubabwira inkuru y'ikubica bigacika aho RDC iri gushinja u Rwanda kugaba ibitero ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Byagenze gute kuri iki kibuga cy'indege giherereye mu ntara ya Chopo akantu kandi turaza kureba uko bihagaze. Turaza kubabwira kandi amagambo akomeye yatangajwe na Matata Ponyo. Uyu rero akaba yarigeze kuba minisitiri w'intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yashimangiye ko atewe ishema no kuba yaranze gukorana na Perezida Tshisekedi Tshilombo. Turaza kureba uko bihagaze. Turibuze kandi kubabwira ko muri turi abaturage bazindukiye mu myigaragambyo idasanzwe. Turaza kureba uko bihagaze. Turababwira kandi impinduka zikomeje guhindura isura muri Kivu ndetse no mu burasirazuba bwa Kongo muri rusange. Tureba ibiri kugenda bitangazwa ndetse n'amavugurura akomeye Alliance Fleuve Congo ikomeje kugenda ikora. Ni mu gihe kandi turibuze kubabwira ko imirwano yongeye kwaduka mu buryo budasanzwe. Kwirwaneho ihanganye bikomeye n'ingabo za FRDC nabo bafatanya urugamba. Kuri uyu munsi urugamba rwakomeye. Turabwira kandi biri kubera kuri Puezero aho rero bikomeje kugenda bigaragara ko ni urugamba rukomeye kandi n'isura nshya ikaziro ku rupapuro rw'amakuru. Tureba kantu kandi y'ibiri kugenda biba. Reka duhere Kisangani tubabwira ibijyanye n'ibitero by'indege biri kuvugwayo. Turebe uko bihagaze. Ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igushinja u Rwanda n'umutwe wa AFC kuba aribo bari inyuma y'ibitero bya drone beruka kugabwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kisangani giherereye mu ntara ya Chopo. Mwijoro ryo kuwa gatandatu kwigenekerezo rya 31/0/2026 rishyira kuwa Mungu kwigenekerezo rya mbere ruhuma 2026 nibwo ikibuga cy'indege cyahitwa Bangamboko gerereye mu birometero 12 uvuye muri Kisangani mu mujyi rwagati cyarashweho na za drone. Ubuyobozi bw'intara ya Chopo mu itangazo bwasohoye bwavuze ko izo drone zari zitwaye amasasu adasanzwe agizwe n'uduce twinshi tw'amasasu. Nk'uko bigaragara, iryo tangazo riragaragaza ko ibyo bitero byagabwe n'u Rwanda hamwe n'abafatanyabikorwa babo ba AFC M23, rikagaragaza ko iki gikorwa cy'ubugome kidafite ubutabera kandi gikomeje kigambiriye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Itangazo rikomeza rivuga ko kubera ubushishozi n'ubunyamwuga bw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bazo mu by'umutekano, drone 8 zashoboye guhanurwa mbere yo kugera ku ntego. Ubuyobozi bwa Chopo bwanyunzemo ko nta muntu wapfuye cyangwa se akomerekeye kandi ko nta bihambaye biriya bitero bizangije nk'uko babigaragaza. Ku bwa leta Iharanira Demokarasi ya Kongo biriya bitero birerekana nanone ubushake bw'u Rwanda bwo gushidikanya no gutesha agaciro amasezerano y'amahoro yasinywe i Washington DC. Nk'uko babivuga, ntacyo kugeza ubuyobozi bw'u Rwanda buratangaza kuri ibi birego bishya. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yunzemo ko mu guhangana na biriya bitero isaba umuryango mpuzamahanga kurenga amagambo yo kwamagana gusa, ugufata ingamba zifatika kandi zikumira hagamijwe guhagarika igitero kimaze imyaka irenga 30 no gutuma ingabo z'amahanga n'abazifasha bava mu bice bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice bigaruriye. Kinshasa yasabye abanyekongo baturiye ikibuga cy'indege cya Kisangani bari batangiye guhunga kubera ubwoba gusubira mu ngo zabo, kuko impamvu nta mpamvu ihari ikwiye gutuma bahunga, kuko rero bizeza ko igomba kubarindira umutekano nk'uko babigaragaje
akavuga ko ibi biri kugenda biba ndetse n'ibiri kugenda bikorwa byose bafite ikoranabuhanga rigomba kubiburizamo nk'uko babigaragaza. Dukomeje n'aya makuru, reka noneho duhite tushya n'ubundi kuri iyi nkuru nayo iri kuvugwa irebana na politike. Ni mu gihe rero bikomeje kugenda bigaragara ko ibikomeje kugenda bikorwa muri aka karere byose bishobora kuvamo intambara. Matata Ponyo wigeze kuba minisitiri w'intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashimangiye ko ateye ishema no kuba yaranze gukorana na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Uyu mugabo wahunze Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu nyuma gato y'uko yari amaze gukatirwa imyaka 10 yo gukora imirimo y'agahato. Matata Ponyo yabwiye Jeune Afrique ko kuba yarashoboye kuva mu nzara za leta ya Kinshasa abifata nko gusohoka mu kanwa k'ingona ndetse ko byamuhaye umwanya wo gutekereza neza. Yakomeje agira ati ibyo byanampaye n'umwanya wo kurangiza igitabo kitagenewe gusa inyungu za Kongo ahubwo iza Afurika yose. Matata wagaragaje ko kugera ku iterambere ry'ubukungu bishingiye ku buyobozi bukomeye cyane hamya ko ubu basigaye ari bake cyane ku mugabane wa Afurika. N'abayobozi yavuze batarimo Tshisekedi yavuze ko babarizwa mu cyiciro cy'abayobozi basanzwe cyangwa se abari hasi yacyo kuko ubutegetsi bwe ari ubw'igitugu ndetse akaba adahisha ibyifuzo bye byo kubona bugwa. Matata Ponyo yavuze ko rero muri uyu murongo umwe n'urutonde rurerure rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu buhungiro yise intwari zo mu bwihisho bagifite ukwemera muri politike yo guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi yise ubw'umwanzi. Yunzemo ko abakorera mu bwiru aho kuba ku rugamba rw'inyeshyamba za FCC. Yavuze ko adashobora guha amasomo nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara ndetse binavugwa muri turiho ubu bintu bizakomeye. Ni imyigaragambyo ikomeye abaturage bo mu gace kahitwa Otombele Bwanasula mu ntara ya Ituri bazindukiye mu myigaragambyo ikomeye kuri uyu munsi wa mbere w'indwi ku igenekerezo rya 2 Ruhuma 2026 mu rwego rwo kwamagana igitero gerutse kikicagamo abantu benshi mu gihe ingabo za leta zari ariko ntizagira icyo zikora mu rwego rw'ubutabazi. Icyemezo cyo gutegura iyi myigaragambyo cyafatiwe mu nama yabaye kuwa gatanu ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere 2026 yahuje inzego zitandukanye z'abaturage. Muri iyo nama hemejwe ko uyu munsi uzaharirwa imyigaragambyo yo kwibuka no kunamira abazize ibyo bitero by'umwihariko abatarashyingurwa aho imirambo yabo ikiri aho igitero cyabereye. Abaturage bagaragaje kandi uburakari n'impungenge ku myitwarire y'inzego z'umutekano. Bavuga ko batishimiye uko ingabo za FARDC zabyitwayemo. Bavuga ko izo ngabo zanze guherekeza abaturage bashakaga gushyingura babo nk'uko babitangazaga. Hari bamwe rero mu bashinzwe umutekano basabaga amafaranga kugira ngo baherekeze abajyaga gushyingura imirambo, bikabangamira inshingano zo guha icyubahiro abazize ubugizi bwa nabi no kurinda ubuzima bw'abashyingurwa. Biro bikaba byaratumye abaturage bandikira guverineri w'intara y'Ituri aho kopi z'iyo baruwa bazishyikirijwe n'izindi nzego bireba basaba ibisobanuro ndetse n'ingamba zihuse zo gukemura iki kibazo. Umuyobozi wungirije w'inama y'urubyiruko rwa Bwanasula yagize ati abaturage barakajwe nuko kugeza ubu hari imirambo itarashyingurwa. Baribaza impamvu ingabo zanga guherekeza abashaka kujya gushyingura kandi imiryango n'abaturage bari biteguye kubikora. Twamenye ko aho iyo mirambo iri hashobora kuba haratezwemo imitego irimo bisasu, bityo abaturage bakavuga ko badashoboye kubikoraho. Hakenewe rero serivisi zibigenewe. Hari abantu bahunga bagera aho abasirikare ba FARDC bari bagasabwa amafaranga kandi abo basaba aribo bashinzwe kubarinda. Tubibutse ko rero ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa mbere 2026 nibwo inyeshyamba za ADF zishe byibuze abasivili 25 mu gace kahitwa Apakolu muri groupema wa Sele Vonkutu muri teritwari ya Ilumu mu ntara y'Ituri. Kuva icyo gihe imiryango na za societe civile bakomeje gusaba ko habaho kongera ibirindiro by'ingabo mu bice bikekwa ko ari indiri imitwe yitwaje intwaro
imyigaragambyo iragaragaza akababaro k'abaturage ndetse no gusaba ubutabazi bwihuse, umutekano usesuye n'icyubahiro cy'abazize ubugizi bwa nabi mu rwego rwo gufasha ko babona ubutabera ndetse n'amahoro muri Ituri. Ku mirongo y'imbere y'urugamba aho Roko Informa aratubwira ko navuga ko maginga ya biriya bice network ni ikibazo. Urumva ntabwo ari buba ku buryo bugezweho bwo kuba bahagurutsa drone kuko ntabwo byabashobokera bitewe n'uko network zidakora. Yego, naho Uvira aho uratubwira ko kugeza ubu byifashe gute? Uvira n'ubundi ni ikibazo gikomeye cyane kuko nakubwira ko nka kuri polo ya Karundu, za Kamabenga ndetse no mu bice bigiye bitandukanye muri no hafi na Uvira hari kugenda haboneka imirambo, bivugwa ko abahungu ba AFC bashobora kuba aribo bari kugaba ibitero mu masaha y'ijoro. Urumva rero ni imirambo y'abasirikare ni y'abasivili? Ni y'abasirikare n'ubundi bari kurindura mujyi n'ubundi baba bashize ku maparaturi. Iri gukorwaho iki kugeza ubu na FARDC? FARDC n'ubundi irasa nkaho ikomeje kugira ikikango nyuma yaho n'ubundi babona ko byabashobeye nyuma yaho babasunikiye kuko imirwano nakubwira ko maginga ya agace ka Kiriba urabona ko kari hafi neza na Uvira. Yego. Iri huriro rya AFC rimaze kugafataho nka 70%. Yego. Ubwo rero urumva kuba basa nk'abugarijwe ku mirwano, ku basirikare batakaje batagira ingano muri biriya bice bya Sange ndetse n'ahaza Kiriba Komba ikomeye cyane. Urabona ko basa nkaho bamwe mu basirikare batangiye guhahamuka ku rwego rwo hejuru, bisa nkaho batangiye kwitakariza icyizere kujya ku rugamba biragoye, ndetse habayeho no kutumvikana haba ku ruhande rw'abawazarendo n'abacanshuro n'aba FDNB baba bashaka nyine gushyira kuri buri ruhande baba bashaka kuba aribo bashyira imbere kuri front line. Ubwo rero basigana ngo ko bamwe baba bahembwa neza abandi bahembwa amafaranga menshi. Yego, reka noneho tujye ku mupaka Gatumba turebe na hariya Kavimvira ho kugeza ubu situation hari ni yihe? Situation hari n'ubundi nta gishya gihari bitewe n'uko hano za Kavimvira Gatumba n'ubundi nakuvuga ko nta muvoma, birasa nkaho bigoye kuko nakubwira ko kuri kote y'u Burundi bari kubaka uburyo bushya muri ibi bice n'ubundi byegereye za Gatumba, aho ka gace n'ubundi Kisekedi yari yatse n'ubundi Evariste Ndayishimiye ngo ariho ibitero bijya bigaba. Yego. Nakubwira ko maginga ya ku ikubitiro bari babanje kwitara muri biriya bice bya Kibitoke. Yego. Muri uko kwesara muri ibyo bice bya Kibitoke urumva n'ubundi habayeho kuba nyine bitoroshye, Kibitoke itarinda umujyi n'ubundi wa Uvira, bapanga ko n'ubundi bahita bashyiraho no kwesara muri turiya duce n'ubundi duteganye neza n'umujyi wa Uvira kuri kote y'u Burundi. Urumva rero iyo extraction ndetse nakubwira ko mu minsi yashize amabombe yarashwe harya muri Sange yahitanye abaturage batari bakeya, n'ubundi yaturutse muri biriya bice n'ubundi hafi na za Gatumba. Ubwo nakubwira ko ari mu gace n'ubundi za Kagaragara ariho ibi byose byaturutse, kuko
kano gace n'ubundi gasa nk'aho ari nk'ako bashyizeho k'ubwirinzi bw'ikibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye International Airport cya Bujumbura. Aka gace rero urabona ko gasa nk'aho kegereye ni kagaragara n'ubundi kegereye Gatumbaho gake, urumva nta kintu gishobora gukorerwa kuko ntabwo bashaka ko bahegera bitewe n'uburyo bari kubaka ubwirinzi bukomeye. Yego, nyuma y'ifatwa rya Puezero ryihigaruwe na FARDC, kugeza ubu situwasiyo hari n'iyihe, amavugurura ya mu micungire ndetse n'imibereho y'abatuye muri ibi bice bihagaze gute umutekano? Wari uvuze ngo nyuma y'ifatwa rya Puezero kuri FARDC nagira ngo mukosoreho gake ntigeze ifatwa Puezero, ahubwo ni twirwaneho yayifashe, ahubwo wakabaye wenda ugira ikindi kibazo mbaza wenda bijyanye n'intuza nuko wenda ubyumva. Umutekano waho uhagaze gute kugeza ubu? Magingo n'ubundi ntabwo nakubwira ko umutekano umeze neza kuko Puezero yabaye isibaniro. Uku kwezi kwa mbere kwari kuri Puezero, n'uku kwa kabiri gushaka kuzagumya kuri Puezero bitewe n'uko ino Puezero yababaje cyane coalition ya FARDC ndetse n'aba FDNB. Ubona ko n'ubundi Puezero isa nkaho yabaye ikibazo bishobora kuzateza ndetse n'intambara ikomeye muri kiriya bice bya Minembwe, kuko n'ubundi hari habayeho gufatwa kwa Baruta, umusozi wa Baruta sinzi ni umusozi uri point strategique, mu kuwufata ndetse no gusenya ibirindiro bikomeye by'aba FDNB bya Rwitsamuku byabayeho. Ubona ko nta kintu bibatwaye, ariho n'ubundi bahise bimurira ibirindiro byabo kuri Puezero mu buryo nyine bwo kugira ngo bakomeze bacunge umutekano, ariko wabonaga ko ibice bindi nta kintu bibabwiye. Ariko magingo ya Puezero kuva yafatwa, intambara zariyongereye muri biriya bice n'ubundi, aho nakubwira ko magingo ya ubona ko FARDC n'aba FDNB bashaka kurimbura akari agace, aho nakubwira ko basigaye batera amabombe ku bice bitandukanye, ibintu bitigeze binabaho. Aho nakubwira ko mu minsi yashize bateye bombe kuri komine ya Minembwe. Izo bombe zigeze zigera muri biriya bice, ubundi bakundaga kuzitera muri biriya bice bya Mikenge hehe na hehe ndetse no ku Ndondo. Ariko nakubwira yuko ubu magingo ya uduce twose twose dukikije bino bice urabona ko imirwano ikomeje, kandi nyuma yaho n'ubundi ku munsi wo ku itariki 30 hakozwe deployment z'abasirikare bavuguruye kandi beza, aho haje batayo ebyiri. Baje baturutse he? Bari baturutse i Bujumbura, batayo ebyiri z'abarundi b'abakomando bari baje basanga n'ubundi abandi bari mu bice, ariko bo babaruhukiriza n'ubundi muri Bibogobogo, ubwo ni hejuru n'ubundi ya Fizi. Bazana abasirikare b'abahigo ba special force, bazanye brigade imwe, bazana n'aba special force bivuga ko baba CBDF bavuye Tanzania, nabo ni aba special force. Ubona ko bari gukora deployment y'abasirikare beza, bisa nkaho bari kwitegura ikintu gikomeye, basa nkaho harimo guhuza, kuko bigaragara ko impamvu ngo hatari gutsindwa ngo barimo kugenda bahuza abasirikare batamenyereye iby'urugamba, ndetse ubona ko muri ibi bice bashaka guhezamo abawazarendo, kuko byagaragaye ko habura guhuza kuri bo, ndetse ubona ko ariyo mpamvu batoranyije abasirikare beza. Urabona ko n'ubundi imirwano igiye gukomeza kandi itoroshye, bitari buze koroha, kubera yuko ubona ko nta gahunda yo kurekera imirwano muri biriya bice. Yego, reka turebe situwasiyo iri muri Tanganyika ubihuza n'abatanzaniya bagiye bazanwa, byo bihagaze gute kugeza ubu? Situwasiyo ihari n'ubundi hariya kuri Tanganyika ho biragoye, kuko nakubwira ko nyuma y'aho AFC
n'ubundi muri biriya bice byo haruguru muri ya misozi ya za Pemba. Biragaragara neza ko hariya aba-TPDF basa nk'abahahamuritse, ntabwo bakidegembya bazamuka. Nyuma yaho n'ubundi bagabye ibitero, mu kugaba ibitero ndetse bakaraswa bikomeye cyane baguye muri ambushi ya M23, aho n'ubundi baguye muri ambushi urimo werekeza hafi na za Baraka, hafi muri biriya bice bya za Rusenda, aho n'ubundi bahatwikiye imodoka ebyiri abarundi bari babatije, bagafatamo abasirikare matekwa. Biragaragara yuko aba-TPDF bakomeje gusa nkaho abagira mu ubwoba muri biriya bice, kuko navuga ko biriya bice bya Tanganyika M23 yahubatse ibirindiro bikomeye. Abantu benshi babivuga kuko ntabwo hari gukoreshwa muri ino minsi wenda, ariko nakubwira yuko hafite ubwirinzi ku rwego rwo hejuru. Yego Mutama, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Namwe reka mbashimire, ariko wenda hari ikintu abantu badakwiye kumenya ndetse gishobora gutanga ihumure kuri bamwe. Nakubwira yuko ndetse gishobora no gutera ubwoba kuri bamwe. Biravugwa ko n'ubundi nyuma yaho n'ubundi havumbuwe uburyo bwo gukemura ikibazo cy'amadrone. Bivugwa ko n'ubundi ikibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye Airport International gishobora kuba nacyo kigiye kwinjirirwa nyuma n'ubundi y'iraswa rikomeye ku kibuga n'ubundi cya Lubumbashi. Biravugwa ko n'ubundi hariya kuri Melchior Ndadaye ariho hasigaye, ku buryo baca akajogo ko gukwirakwiza ndetse no kunyanyagiza ibi bisasu by'amadrone y'ubwiyahuzi mu kurimbura abaturage muri biriya bice byo muri Sud Kivu. Yego urakoze cyane. Yego namwe murakoze. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha, turabashimiye cyane. Kuri dukurikiye bwa mbere ushyonde sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.